नमस्ते टासिटेले म सबिन श्रेष्ठ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र मेरो युट्युब च्यानलमा आज म तपाईँहरूलाई यस्तो नौलो लोसारको खाप्से बनाउने तरिकाहरू सिकाउँदैछु देखाउँदैछु र अनि यहाँहरूलाई अब खाप्से कसरी बनाइन्छ र बनाउने तरिका र बनाउने पकाएको पनि देखाउँछु म तपाईँहरूलाई यहाँहरूलाई स्वागत छ यस्तै यस्तै भिडियोहरूको लागि मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला हस् त अनि म हेर्दै जानु होला के हुँदैन छोटो बनाउनु त के हुँदैन मेन चाहिँ के हो ल मलाई थाहा भयो छोटो भयो अब थाहा भयो अब सक्छु म बनाउन ल योभन्दा ठुलो बनाउँछु एकचोटि मात्रै हो क्या मलाई थाहा नहुने यो अलि यो छोटो चाहिँ के हो के हुँदैन काठबाट नि काट्ने हो गर्ने हो कि ए मलाई थाहा भयो एकैचोटि योभन्दा ठुलो बनाउनु पनि मिल्छ अब धेरै बनाउनु पनि मिल्छ मिल्छ मलाई थाहा भयो अनि सुरुमा थाहा नभयो 다 정사는 아니 또는 어느 맨마나 우르르르르 첨부 당기자고 메타 돌아가더라 이 가서 놈들 쳐서는 맨 세진 방 मलाई थाहा भयो अब 놈 쳐서 버도 메리 야마 좀 나오고 얼마나 잘 아니 메디 미니노야 그럼 민가가 가야 된다 밤에 내가 내가 먹은 거 내가 이게 열심히 야구를 미운 거다 거기 가야 돼 놈들 라고 만져라 아 야, 레고 잡아야 된다. 습니다. 지원이 주시는 거 나가 잠이려 간도이면은 너때 잠복 해봐 당사나 비올로니로 아마 지금 납체 납체지 나고 어떻게 몇 가지 남이 약도 거는 아 그러면 이제 권유는 아니겠지 해야지 야 약간 이런 거 대한 거야 그건 안 해면 tôi kẹp tên mấy ông cái gì nó còn là cái ta phải chơi mà